Areka tubasuhuze kandi twongere tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu. Nitwa na Cretine Rushwa, ni kwibendera TV mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka y'abagize komite y'inzibacyuho ya ADPR imaze iminsi mike cyane ishyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Reka mukanya nyuma y'aka karuhuko gatoya atuze tubirambura byose tubiva imuzi n'imuzingo. Uyu munsi turi kuwa kabiri tariki ya 13 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2020, no kuvuga ko uhereye kuwa kane tariki 8 Ukwakira uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ubu turi ku munsi wa gatandatu abayobozi batangiye akazi gashya muri ADPR kuko bashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kuri uyu wa kane tariki ya 8 Ukwakira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Ni komite y'inzibacyuho y'umuryango w'amatorero ya Pentecote mu Rwanda ADPR igiye kuyobora iri torero mu gihe cy'umwaka, no kuvuga amezi 12 yose, ashobora kongerwa bibaye ngombwa nko mu gihe byaba bigaragaye ko inshingano bahawe gusohoza zaba zitabashije kurangirana n'iki gihe cy'umwaka bahawe. Amwe mu mateka y'aba bantu rero aratangirira birumvikana ku wahawe inshingano zo kuba umuvugizi mushyashya w'iri torero rya ADPR ariwe Pasiteri Indayizeye Isayi. Uyu niwe wagizwe umuyobozi wa komite y'inzibacyuho, akaba anahagarariye iri torero rya ADPR mu mategeko, no kuvuga representant legale. Yize ibirebana n'indimi, no kuvuga France n'icyongereza mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Yabaye mu bayobozi ba korali yitwa Vumiriya yo muri Sepu y'Uwarahuye, hakaba ari no mu bayitangije. Pasiteri Isayi yabaye umuyobozi wa korali Erayo y'Inyamagabe, kuri ubu akaba yayoboraga ADPR intora nk'umukuru w'umudugudu mu ishami ry'Igifaransa n'icyongereza Internationale, akaba kandi yarasanzwe ari n'umuyobozi mukuru wa Hope Internationale. Ku mwanya wa kabiri haraza Pastor Rutagarama Eugene. Uyu yamaze kugirwa umuyobozi wungirije w'itorero rya ADPR, akaba ubusanzwe uyu yarasanzwe ari umukozi mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Yari kandi asanzwe ari umupasitori mu itorero rya ADPR muri paruwasi ya Nyanza muri Kicukiro. Ku mwanya wa gatatu haraza Pastor Arudigiri Herman. Uyu yahawe inshingano zo kuba umuyobozi nshingwabikorwa muri ADPR. Pastor Herman yize mu Bwongereza muri kaminuza ya Wales Cardiff. Benshi mu bantu bamuzi neza bemeza ko ari umuhanga, ndetse akaba n'umuntu urangwa no gushishoza mbere yo gufata ibyemezo n'imyanzuro. Yarasanzwe ari umukuru w'itorero muri paruwasi ya Kacyiru, akaba yarasanzwe ari n'umukozi muri banki y'abaturage Banque Populaire du Rwanda. Ku mwanya wa kane haraza Madame Umuhoza Aurélie. Kugeza ubu ni umuyobozi ushinzwe umutungo, imari n'imishinga muri ADPR. Uyu yarasanzwe kandi muri komite icyuye igihe, aho yarashinzwe umutungo. Nyuma yuko RGB ikuyeho inzego z'ubuyobozi, Madame Aurélie niwe usa n'uwasigiwe itorero kuko yari yahawe inshingano zijyanye n'imicungire y'abakozi n'umutungo kugeza hashyizweho komite y'inzibacyuho.
akaba yarakoze amateka kuko ari we mugore wa mbere twavuga ko yayoboye ADPR nubwo ari mu minsi mike cyane, iminsi 6 gusa kuva tariki 2 kugeza tariki 8 Ukwakira uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Uyu Umuhoza Oreri kandi yize mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda UR Huye, aho ari no mu batangije korali Erayo yo muri SEP UR Huye. Ni umugore wa Pasiteri Eric Nzaramba. Uyu akaba ari umushumba wa paruwasi ya Kanyinya nyuma yo kuva kuri paruwasi ya Kicukiro Sheri, aho yagiye avuye kuri ADPR paruwasi ya Remera nk'umukuru w'itorero. Madame Umuhoza Oreri ni umukristo muri ADPR, akaba asengera kuri paruwasi ya Remera mu ishami ry'Igifaransa n'Icyongereza Internationale. Ku mwanya wa 5 haraza Madame Gatesi Vestine. Uyu yahawe inshingano zo kuba umuyobozi ushinzwe abakozi n'ubutegetsi muri ADPR. Uyu amakuru atugeraho nuko yarasanzwe ari umuyobozi muri banki yitwa Amasezerano Community Banking, akaba yarashinzwe iberebana na marketing. Nta bigwi byinshi bihambaye uyu azwiho uretse kuba ari umuririmbyi muri korali yamamaye cyane hano muri Kigali ndetse no hirya. Iyi korali ikaba ari yo muri ADPR yitwa Jehovah Jireh, ikaba yaratangiriye muri SEP Iyerika. Iyi ikaba ari korali y'abantu bize muri kaminuza yigenga ya Kigali Iyerika. Avugwaho ko ari intangarugero mu mico no mu myifatire, haba mu buzima busanzwe ndetse no mu by'agakiza. Uyu mudamu kandi abamuzi bavuga yuko arangwa no gushishoza, kwitonda no kudahoboka mu byo akora, ndetse kandi ngo areba kure akihutira kugira icyo yakora mu gihe haba hagize ikivutse nk'ikibazo, ariko byose akabikora adahubutse. Iyi komite nshya y'inzibacyuho yashyizweho na RGB yahawe inshingano zinyuranye zigomba kubahirizwa mu gihe kingana n'umwaka umwe ushobora kongerwa nk'uko twabivuze haruguru. Ubwo RGB yahaga aba bayobozi inshingano yabahaye igihe kingana n'umwaka umwe, no kuvuga amezi 12 agomba kubarwa uhereye ku itariki 8 Ukwakira uyu mwaka. Dore zimwe muri izo nshingano zigera kuri enye bahawe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Inshingano ya mbere: kuvugurura imiyoborere, amategeko, inzego z'imiyoborere n'inzego z'imirimo ndetse n'imikorere n'imikoranire muri ADPR. Ingingo cyangwa se inshingano ya kabiri muri izi nshingano zigera kuri enye zose bahawe ni ugushyiraho uburyo buhamye kandi butanga umuti urambye wo kubaka ADPR. Inshingano ya gatatu ni ugukoresha igenzura audit y'imikorere, abakozi n'umutungo bya ADPR kugira ngo rifashe muri ayo mavugurura. Inshingano ya kane ni ukwemeza no gushyira mu bikorwa amavugurura muri ADPR. Ngayo nguko ngibi rero ibirebana namwe mu mateka yaba yararanze abantu bagiye kuyobora ADPR mu gihe cy'inzibacyuho kingana n'umwaka umwe. Reka natwe nk'Ibendera TV tubifurize ishya n'ihirwe muri iyi mirimo bahawe. Nitwa na Cretin Hirushwa ku Ibendera TV. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.